Muri Somalia umuryango w'ubutabazi wabonye imirambo 5 mu murwa mukuru Mogadishu mu gihe hakomeje kuba imyuzure mu gihugu. Umubare w'abahitanwe n'inkangu zaridutse kuwa kabiri i Bafoussam muri Kameruni wageze kuri 40 nk'uko itangazamakuru rya leta ribivuga. Amatsinda y'abatabazi akomeje gucukura aho ubutaka bwaridutse ashakisha ababararokotse. Muri Kenya ho hari umuryango usaba ONU iperereza nyuma yo kwirukanwa mu burengerazuba bw'igihugu n'abakoloni b'Abongereza mu myaka 80 ishize. Ikipe ya Afrika y'Epfo ikomeje kwitoza iminsi mike mbere y'umukino uzayihuza n'ikipe y'Ubwongereza mu cyiciro cya nyuma cy'igikombe cy'isi cy'umukino wa rugby kuwa gatandatu mu Buyapani. Naho muri Burkina Faso imyaka 5 nyuma y'uko ishyaka Congrès pour la démocratie et le progrès yivumbuye kugeza rikuyeho perezida Blaise Compaoré, abenshi barasubiza amaso inyuma n'urukumbuzi mu gihe imibereho yarushijeho kuba mibi cyane.